ngizaqala ngani baba Sibanda ukuthi lingasitshela ukuthi lina empini lihambe nini lisukela ngani? Ngasukela lapha kuBulawayo. Ukusuka kwami lapha kwakubuya umntaka malume lo mna wami westepfather. Ngase ngibanika imali. Bese bafuna ukuya empini. Yikho base behamba. Bathe sebehambile basala bantengisa. Bathi ukuthi bahanjiswe ngubhuti wabo. Ngangihlala eMagwegwe. So kuthe kunjalo yazofika information ukuthi amasotsha asengindindile ekhaya. Yiko kusuka kwami ke sengichaya ukuthi ngisiya zama ukuthi ngiye ngapha ngiyecaphela eMozambique. Ngisiyafika ngale ngathola ukuthi no, it's a different story eMozambique ukuthi it's not my type. Yiko kusuka kwami sengilandela uShashi. Ngisiyaqapha sengiye Francistown ngo1974. 74 la. Lina baba lisuke nini lapha lisempi? Ngishike ngo76. Mina ngasukela eBite Bridge endaweni okuthiwa kuse Thuli Camp. eThuli. So ngasuka lapho ukuthi bengisafunda. Thina safunda zizingane zesikhulile mbijana sesithintini. Thina in fact uteacher wethu wethiwa nguzavani yabhala. Wayevela ngapha ePlumtree ngapha. Ngoyedmaster wethu. Headmaster wethu wayethanda ukuthi thina abangane sesikhulile singaqeda izifundo lapha asibiza sisala lecture ngendozana revolution ezibuya empini khona ngale sesibuka kulama radio lana abujeni ukuthi hayi uyani ngapha empini wathi. So kuthe one of the day ngisiya mina futhi ngathi endleleni lapha esasikhamba khona semakhaya yime bengani njani imese ngikhulile umuntu omdala. Ngabe ngihlangana labo bhuti abayi2. Bamisa amantombazana bakhuluma lami. Bathi uyasazi yini? So ukuthi leyani into ebengifundiswa nguheadmaster wami ngahle yahla kuloku enqondweni ukuthi hayi ukuthi yibo laba abantu abakhulunywa ngubani. Nguheadmaster ngathi ngiyalazi. Ngathi hayi ngobhuti but yibi. Bathi kanti wena uhlalele lapha ungayi ngapha. Ungayi empini. Ngathi hayi bengakwazi ukuthi kuhanjwa njani. Kodwa nxa sempini uzabakwazi akula muntu ozakutshela ukuthi hamba njani. Ungafisa nje ukuthi uhambe uyahamba. Yebo ngayihlukana labo amadoda abahamba ekhaya. Ngaqhubeka ngifunda ngahamba ngetsho leheadmaster ukuthi ngihlangane labantu abanjalo. So wayelokho esifaka kuma lesson nala into zempi. So into leyo ingane sithophele kimi labafana besikole la uteacher wethu uZavani yabhala. Kuthe one of the day bekuyi Wednesday kwakule ndaba yenkomo zemadibheni. So kwakule ngekhaya kule kokhulu yabona ukuthi about ukusuka lapha njengakhona lapha maybe phambi kwetown ngoba Islander club khona ngale. Kwathi hayi wena namhla kumele ulove kuye esikole. Uhambe uthatha inkomo zikakhulu usihambe edibheni. Ngathi hayi no ngiyabona. Ngalova ke. But bese ngqoka icombat. I-uniform zole esikole. Kuthe kunjalo ngahamba ngezidibhisa ngqoke that uniform. But bathi hayi lingachayisa ngale likhambe sasile irrigation lebhili eduzane leThuli Camp. Hayi sathi sesidibisa inkomo lezana ubhuti omdala umdala wenatha. Sesihamba lapho sethenga ithothoto umdudlalwana. Sesihamba usebambise mina. Yinantu uphethe kwakhe uhamba enatha. So phathise mina idudla lomkhulu. Siyahamba bese kuntambama ngiyabona khona lapha ngama. Singwane sekungundamehlo mbijana. Zuku dibalani lamakhiwa ngwasezitabeni zona zethuli. Mathi abakhokhi imbobho basokoldisa simi. Size simile lapha ngoba waya likwazi ukuthi curfew yini kwathintini. Basichacha ngamampamba basichacha mpapa. Bathe bebuya kimi babe bamba ithotho seliyana.
banukhiza ukuthi ithotho banithela ngayo ithotho leyana ekhanda ukuthi school boys bebona that nasinga esikolo banithela ithotho leyana ingene emehlweni bathi zwanini lomfana kathesi lihambe ngendlela straight siyalilandela ngemuva sihamba ngemoto asifuni ukulithola liphambukile but sathi nasesirobheni lokho ukuthi hayi ndoda asisikwanisa ukuthi imoto asiphume singene iganga sikhwela izintaba sefika ekhaya isuke mina ukusuka kwami ngisiya ngapha utheze kunjalo into lana ngihamba ngeyitshela uheadmaster kwangani into yakho nesichiza mina hayi i-treatment engithithwe ngamakhiwa mina kanisayizwisisi zukuzuku ngabe ngihlangana nabo futhi abantu labana bona laba amagorilla okwesibili but not labana abanye bangithwalisa le mbobho yakhe ngapho embobho yabo phonke bamba nje bathintini but uhlalelene nasi uyakwenzelani lo hamba ngejolete mathi hayi sambeni nempini sambeni sasuka ukuthi sasingabantwana abesikolo sasingu-14 nomunye umdala ethiwa nguThanua wanasengayibanjalo detention la headmaster so ukuthi sasi 14 plus 2 16 sakrosa emerili sangena eBotswana enzweli imuridi lapha ahamba bese se-under izandla zamaTswana sithe sifika laphana emerili sathola ukuthi amakhiwa anti kulo kuyisikebhele khona kwentambo ukuthi thina sesihlabela ingoma ze-revolution ukuthi sesichaphile uthule sesiseBotswana sesihambile abantu beBotswana ukuthi bahle bayezwa ukuthi ngamaZimbabwenzi bathi bagijima basithulisa bathi lelani phansi lapha bathi bala bachaphele bana ngamakhiwa lawana lelani phansi lithule salala phansi sesilele phansi babuya bazosivusa bathi hayi ngamakhiwa lawana bachapha sebesiya South Africa ngoba anti Limpopo ngale eBotswana iwumngcwele weSouth Africa leBotswana thina yibo sichaphele khona ngapha kunjalo bese si-under izandla zamaTswana ikuba siyisa kwelinye plaza lebhunu safika sahlala khona sahlala sibili almost 2 weeks sesele 2 weeks ikhwaleli sidile problem ezimoto zalo amafoto salungisa wazilungisa imoto zakhe wasithwala wasisa i-police station ethiwa eMarapong sahlala isikhathi eside ngoba sesifuna ukuhlala sasingabadlali bebhora sonke abafana ngiyabona sasikwana ngiyabona ngebese 6 or 7 sahlala eMarapong almost 6 months sasidlala ibhora lo headmaster wethu wayedlala ibhora sibili sasidlala nabapholisa what was lethu amapolisa abantu beBotswana bemerili babe sebesijoyinisa ibhora i-team yabe ngasafuni ukuthi siye ngaphi siye eBotswana eZambia so abantu labana babe ngasafuni ukuthi sihambe siye eZambia sibefuna ukuthi basinike ama-citizenship sibe ngabantu beBotswana so hayi thina sala so hayi kulapho esahlala kakhulu 6 months sikhonapha eMarapong police station so thesuka lapho neBotswana hayi kulapho engahlala kakhulu ukuyedlula eZambia thesuka lapho sayangapha eSilibe Peak sesithwele sesithwele from eMarapong saya eSilibe Peak from Silibe Peak sesifike eSilibe Peak bazathola ukuthi sifikela endaweni enjenge-Gegane prison lapho ugcinwa khona amabhanditi so safika sagcinwa khona phansi satreatwa ezamabhanditi nxa enika iporridge ekuseni siyavulela sahlala almost ngiyabona 3 months or 4 months eBotswana sasingazama ukuboycott but hayi ngiyamboycott selinikeza ngezindlela sizama ukunceda impilweni ngoba lapha khaya ngale ndege le yayisithwala abantu yayithwalela kwaphana eSilibe Peak yayisivaliwe ukuthi wayikhanya ngale sport uyefuna ukuchaba sahlala lapha after sesihlezi lapha kwathi hayi indege vele sikhansile ukuthi lapha ngasetholeni ngoba isingene isilele ambushi so seliya kuya ngapha eFrastown hayi sasuka seFrastown seFrastown
hayi kulapho singahlalanga kwangiyabana sahlala 2 weeks. I-first trip kwahle kwaba yithi sahamba saya ngapha seZambia, safika eZambia sa eNampundu ikhempe okuthiwa so wathi ngumisa lapho ngibuza umdala uGegane lapho uthi yena uhambe ngawo umnyaka empilo. Mina ngasuka mhla ka-9 August ngo-1975 ngisukela koBulawayo eGwabalanda, and then ngagada ibhasi straight away kwakule khocha yami, and mina ngingokoNcube ngangi-organize omunye owakoNcube engangisebenza naye ko-FECDs. Sahamba sapha ukuroadblock laye wakhuluma ngokuthi kona ngumfowabo sedlula. Sahamba ngebhasi safika kongwanyana ngalala khona, ngavuka ekuseni ngachapha ibhoda embekelezela ukuthi ngaphesheya ngale iBotswana oyagada lapha. Ngenza khona lokho, ngafika kuzakhamizi banjengisa indlela ngaye endaweni okuthiwa kusesesebe ku-main road ephuma ePlumtree. Right, nje sengikhona phana kwaza buya imoto, ngayimisa imoto. Umntwana lowana wathi uyazibona ihlahla lezi zithile lezi u-Ethan Dube lo munye owezanu babuleke khonapha. Usengozi, wathi usengozini la kade sihambe. Ade ngagada ngafika ku-special branch, and then special branch bambhala phansi indini kwabuya i-officer isizengithatha ezaphu ezilokuzeni eFrancis Town ejele kwakuzogcwele yonke indawo. Ngaya eMindstone elokishini okuthiwa iMindstone, you know it, and safika sahlala khonapho safika ukuthi khona i-chief representative wethu wayenguNomali elo Black Swine ehlala khonapho. Sasingafika kude 5 ngaba ngo-6. Yikho into leyana yakhukhumuleta sagcina siba 167. Ukhompena kwethu-ke sesibiza uJoshua Nkomo ukuthi khona aze silamulela. Sadrafta ama-documents sayisa ukhawunta loseresekhama nomkhokheli wethu uJoshua Nkomo, and then in 3 days time Nkomo wabuya wafikela eHaberwood, and then wabamba i-communication. Sakhetha enye indoda sasithi nguSavimbi ezalwa eNkayi ukuthi ayikhulume laye lawa ama-representatives bangangeneli ngoba sesisenza our own initiative. Wayibamba ifoni Nkomo wakhuluma wathi yena, please nikani 3 days, ngiyabuya. Kwaba ukuphela khonapho sahlala kuthe ngelanga lesi4 abuya ama-small jets ehamba 82 inye ithatha 44. By that time the whole of Botswana were 800 and something, including abesikaberuni. Ngenumber sesiyibona sesise Nampundu lapho safikela khona siphice kulamazandla angu7 laphana. Sahlala khonapho saze sasuswa sesikhutshwa i-OAU ukuthi khona i-training ground okwavunyelwa ne-OAU siye eTanzania. So litrain eTanzania? Litrain eTanzania? Basichiya sala lathi thina hayi thina safuna ukuzwa ukuthi uNkomo uzathini. Ukhawunta wasithatha wasihambisa ukuze nemembers amkhulu ukusifihla nje. So sa trainer for about 3 months ama-combat tactics wonke. Sithe sisuka lapho i-OAU yazavota isemabutho
ukhawunda wayeyi-1 efunta isitreno khona ngale abanye laba by that time azaziyi-4 phela uTheleze Khama wayengabalwa ngoba wayele 300 people. We don't consider that is an army. It's not an army kala army. So abale army bango 3. So uSamora Mashedi lo kuzeni ngalo umba wase dliwa ukhawunda bolawa baba bantu ikuthatha kwethu sesiya ngaphi emgawugawu yasesuka eNampumpu elokuzeni eMembeshi. So utrain emgagawu. It's not a sort of training. Sasisiya integratwa under ZPRA. Okay. So Yeah. 76 la. Ngu 76. Yeah. Yeah, and ngikhuluma ngo 75 ngiyale. Yeah. And then eNampumpu ngazafika ngo 23 ngo 75 ngo 76 savele sesiqalisile icombat ngaphi eMembeshi basithatha ke basisali then sazafikela ngaphi emgawugawu. So ngesikhathi sensiyana kule sikhathi lapho emgagawu kulwiwa khona belingakafikile nabo selfiki. Emgawugawu yithi sasinvolved phela. Thina sathi 800 and something sabulawelwa yi45 ababesiya joina ini ukuba yiZPRA 45 esabachiya ama toilet. I don't know ukuthi khona kade into yakho ezahamba njani ngoba loba nxa ukusikhuluma ngayo so ngikuhlunga abantu abangu25 labana bayadingwa ihloko zabo no location why list silakho ukuthi khona abakhangela amathambo bangathatha amathambo lana se toilet to identify those 40 something people there. Ungaza ukuthi izinja nje zalahlwayo khona. So i45 le include abe ZANLA leza. Ini I45 elikhuluma. ZPRA kuphela. lapho ukuthi uyabona khona phokeka. yeah Umtshele ngaleyana ilokhuze nokuthi kwabuya lo kuthamba otongokala labo laphana okay ukuthi ngayikhuluma it's a lot of things. uSolomon Mjuru the late Yeah. babuya sise Nampumpu bese organize ukuthi sijoine ini iZANLA. Wayahamba. Wayahamba lo ba. Wayile group yakhe nje ayihamba lapho umuntu wayesuka ngaphi. Khona in fact thina sasivele sithe thina 7 yana ngitshele ngayo eFrancis Town sasithe thina bangayithathi ngoba ngaba opposite thina izifiso zethu. uJoshua Nkomo wathi abantu beZimbabwe bonke ngabantu abambonke. Yikho ukuthi khona basuka bona baya ngaphi sesifikile kubona Mpundu konke khona phansi kwazi. Yeah. So emgawugawu laphana madoda So ukhuluma ngendaba kaMjuru uMjuru babuya lapha bathi lijoin iZANLA. Nala ya. Sala and then wasenika ama instructions ukuthi abakhangela iNampumpu isecurity yonke including eZambian government yibo abazasikhangela basinika iattention up to 6 besiniki attention ngo6 basiniki attention up to 6 ekuseni wathi bona libe lipatrona kuphela wawa abantu aba more than 30 bewiswa nje kuma kuphela especially sokulanda ama2 ebusuku ngokudinwa. Yeah ngokudinwa ba uthi kona wayisalile ukujoyina ngayo join iCIO iCIA nje lina lingamanyuzmen liyapublisha yonke into right ne Sikhuluma njengoba kunjalo njengoba uzikhulumela. Wena ngizikhulumela nje ama international agent wasesebenza lapha. Yeah. So emgagawu laba ngani? Sabanga isithwala. Yeah. Isithwala. Hayi akuchasise mntana umuntu amangala nxa usithwala iyakulalana liba ngesithwala. Yeah. Safika laphana kwathiwa khona njengoba nisesihlangene amaZANLA ayeku 700 ngingazi ama instructors ayemangaka
then siyabe sihamba 60 ZPRA 60 ZANLA sokusihamba 120 sesiphekela abantu abayi 1800 and something sibaphekela. And then masinyane khonapho kwabonakala ukuthi khona thina asisa sesiswaya ekudleni. Usematondo one of the chief intelligence officers ezipro silaye instructor wethu wa approacha umkhonto wesizwe eDar es Salaam. Yabuya igonyethi ithwele ukudla okukwana abantu abangu 800 and something including their instructors. And then kwasichova at least about 3 weeks ukusiba njalo. Nxa sitshayito ikhona phana usalele emuva ukhangele amasotsha ufica ukuthi amasotsha asewiki. I-diet wantu kabe ukudla kusemplate yokhana ukuthi kubambisa umoya kuphela. So the whole body vele ayisatholi lutho. Sase sihlala phansi lamadoda including him ukuthi madoda ngakhipha resolution kwakulamanye amadoda othonga amafuta onke madoda. I-platoon engiyo ngiyi-security man ngicela ukuthi khona sinjani sibambaneni izipho ibuyokuqala kwenzela ukuthi khona ligayine lisuthe savumelana. Tesifike kitchen ngale sayichaya imrabaraba yonke ukuthi kube njalo abuya amazipra ahlavala isikhala so uyakhangela ukuthi 100 and something kuthi kuvala isikhala ukuthi khona kungangeneli amazanla lawo. Sadla amadrum sachaya amadrum angu4 sawaqeda actually vele kwakusenziwa amadrum at least about 9 ama 200 liters kwakusenziwa ku9 ukusiya phezulu. Sakwana kwangena amazanda achaya amazanda about 400 and something kwashota 300 and something. Kulapho kwavuka khona umsindo sathe zathatha isikhuni sagijimisana ngezikhuni kwahle kwachitheka inkamba kwahle kwaba no man's land wasangena lapha amazipha ngapha amazanda ngapha no man's land kwase kusitho umuntu okuthiwa ngulemi instructor ePoland i-communication wasengena ngehempe emhlophe ehamba phakathi la no man's land. Umzanda from the other side wahle wavele emnyenyela so wathi wamshala. Yeah, wahle wafa. Laba namazana bathi ku khona sekule report yokuthi sebekwatule amari. Young men sasilawo. Bathi gula bana lathi sithi ku sithi sesiya khona ngale kuhlangana. Wawuza umbhobho khala. So lini imbhobho la livele lingelayo ngasingelayo umuzilo wawungumuzi wezandla. Babelenzo sabo bevele bethena khona. I understand earlier than that ukuthi khona kuvele abanye bake bathena khona bomkhonto wesizwe abeswapha bobani different nationality. Abezipra lapha bahamba bathatha amari ezandla. Amazandla athatha akwatuli amari yawo bayithatha ba amana. Lina lingela mpopo. Yes, ngela mpopo. So walilimaza. Yeah, bazama ukusilimaza nje ukuba nesikhuluma nge40 something. Yeah, abasala khona ngale. So kusayithe yezandla bakhona abafayo. Hayi awulaba inkofa anti babe ngabulawa mbayi. Thina sathi sizibalekela. So liphuma kanjani endaweni nje? I-combat esasiyenze eMembeshi yeyasincedayo ukuthi uyahamba ngesisu usuka lapha uhambe ngesisu kuma 100 meters nxa ubona usubhalansa ungathi uyasukuma la lo ungathi uyenza izizeki yakho kwakule depression so yasihlela khona. Abantu ababeyibo aba serious kakhulu embona balibulala abantu abanengi ngama-China. Ama-China baduka ngendlela embi ngoba babesebenzisa i-machine gun. Yabona sesihlele esifuleni so. Ngiyabona. So ama-China sesayidi nezandla. Yeah, obviously, I said in Nezele, and the same people like they ukuze niyelele.
Ande ngama-instructors. Ichama penduka andi nyere Tanzania lokuzini Chinese Thai. Baliqeda. Hayi abasiqeda. Hayi awubayisa ngoba kulomunye umuntu owayele 81 years owesibendeni behlule ukumdubulo waphuma. Lamanye amankazana esasilawo they were about 8 babe nge-8 olokuthi 8 babe nge-8 otori oye baphuma ngoba So lonke lapha la lisemgagabo. hayi Okay. Wena ngesikhathi usenzakala ungaphi mntana ngesikhathi usenzakala? Hayi sasonke. At least lali sweet ngoba lalidlile lelo. Ya uyabona sasidlile but sixeka. Njalo ukuthi bazothola futhi abantu laba i-advantage yani. Ukuthi kwakufuna ukufefeza. Kwasokukhiza. Right. Kuthe kunjalo. Abantu labana laba esithi bafaseke baningi la. Babulawa ukuthi bangena eziqokweni. So bathe bengena eziqokweni ama-China ayelezinja ngale. Bayakhupha izinja lezana sebehamba lamazani la ukuthi zingakhonkotha isiqoku sobavula ifire. Badubule kakhulu isiqoku lesa. Abaningi bafela eziqokweni lapha. Kodwa saphuma ke kulapho ukuthi esalala sesihambe busuku sinethwa lezulu. Ukuthi la namhla kuba nzima ukuthi kuthiwe kule unit. Kule unit ngoba engakubona kulabana abantu mina kunengi kukhulu. Yikho sayafika ke ukuthi ekuseni sabuya sesihlangabezwa zimota sesisiya ngaphi eMorogoro. yo ngichipi inikhona thina ethu igroup engangilayo we 100 and something sangena ensimini yomuntu eplaza so 200 and something sakukhwelela umumbu njengoba indwangu nqa ingena ensimini anti iyadi sona La udlunga phe kwakho. yeah usidla njengendwangu baba Awusedlula hlaza. sanatha amanzi yiko kwasinedayo ukuthi khona size sefika ethareni yeGreat Eastern. I-Great East Road. Yeah. So iko lapha lahlanganiswa khona. Lapha sehlanganiswa khona njengoba nikhomandile ekhuluma. Yeah. So ndimise khona lapho mbuye kubaba laphana wena utraine mina ngatraina ku first group yaNgola. Yes, kuthe sisiya sesuke eBotswana eFrastown. So asifike eZambia, afika kwi safikela eNampuno. Yeah. Since came. Safika sahlala lapha la kwisikhathi eside. Bese sifikile lapha ukuthi hayi no sikufunakala abantu abayi 3000 abaza kuya trainer ngabe eAngola. Then kwaqalisa kuvetwa abantu ukuthi kuyabonakala ukuthi usukwanisa ukuthi ungayi training. Ungayi training yini. So but mina by that time ngimncane ukuthi ngikamvunyela ukuthi ngiye ngaphi ngiye training. Ngilo umngane wami umunye ethiwa nguPatson wabhena wayevela ngapha eNgungumbane. So sahamba afika nga-reject wathi hayi wena kawuyenzi mbuyela ngoba unjani umncane. Lona umngane wami wanjani wapasa ukuthi uyahamba ngapha i-training. Ngabe mbhoda ngale wawusuthi ungavetwa lapho uhambe lehlala ngayo mina ngabe mbhoda na semfelile lapha kwathintini. Sasuka lapha singane sethu wathi hayi kulento enjalo ukuthi ungasala sabe sithintana impahla wabe khamba esengene line futhi abantu abanjalo abavetwayo wafika ivetwa isebenzisana amabizo ami ibizo lami la kanye wavetwa wapaswa ngoba yena wayengana hayi uyakhanya ukuthi umuntu osekhulile empijana. Kuthe sekubizwa abantu lapha mina ngathi ngabe sibebiza lapha lithi nasingabe setoilet ngoba ngesikhathi sakona kwakudliwa ibeans lezi izazi gijimisa abantu kokuphela ema-toilet. So liyathi use-toilet. So bathe bethi njalo kathi hawu right laba base-toilet lizabatshela mina ngisesaba ukuthi ngabakhona lapha ngizabonakala ukuthi njani.
nomncane bamphendukise futhi kwathiwa hayi lawa wasetoilet bayakeleni zabantu batshele